Agya Koo say abrochi ameka bibia. Kesi ye ne state to kra. Yam fancy kuma say say be sin kan. Na je tina omanpen ko fo ball na ba so bre bi atwam. Sika na Nigeria fo koje ebeje ko. Ah true on so e ka ko mi a. True Agya so na ye nyina hwehwe no a na ye nyina ya be dru ba bi a ye dru. Ye hwe me na me hwe Agya Koo movie. Bi obi a me bon ne din ko tu ne se quotation be yes ni Agya Koo. Mrs. Sama no da. No Mrs. Sama no akwahe. Poleeno. Wherever you find yourself, there's a car, papa, baby, back up, and I was say they were nature. Of same motors, our Christian village, Accra. Friend, I was 0243220875. Samsona, Akuma Specialist Hospital, say, so on the door and answer all your area for when you echo now on her or I remember quote touch my honor no drew her will be a better from 0249728410. Yeah, so when you fit, Yammy Bob, now when you on a man. Na wapɛ oba ne ho efe kama na one no anante aha kimpiski aha efe pa ai sugar titi the birthday party na ohunye wa ha sei menya me Kwaku ha nti nim say Kwaku de dan da otimi frame no otumefo a na me de bia den abobra what ase nti menya no ha de osem no atwetwe nkomo na afutu sem bia wo bia also ide wonya bi Kwaku yeah fashion ma kawa yeah bro boko de esi a che I have you enya me adom ene ofutu ngaka me hu be ma ho ofese a bisa se wo de ho fe ye den na me ho fe ene ma ne nka o omonka kra ase oba bi wo pe wa wonka mo se mo de na secret onka so bere normal by our oh send it awade nsi adwaman no kwan okay nya awade obi wose me kware na magya nya no kre ani de nya no kre de nyame asese ana kata wade so hu mabo okay aha ade nkomo no yebedi no nkomo okay yebedi no nkomo na bra minim say sugar titi birthday and do we pia ha only sugar titi my own from etesen oh sugar de o say na mo sire na ye kasa adamfo a adamfo ye ko deeper adamfo de a meka so onye madamfo okay you could deep adamfo de o say ye wadamfo ne adamfo meka sure say ha say no ubenya badwemba asema den etie I started what I say ye will be o ma wa ye madamfo because for adwuma okay and ye what de enne kura baby am gina yi oni baby am wo okay so ho say that ye medi no oni de medi enne oni de me ye okay osona no pa odi ka wo he etimi ma se da kokura me solo abla sa madamfo ni baby am ekọ ono ye madamfo okay ba sugar ye madamfo for adwuma okay ba me obuade from me side okay aha ye nyina witness yes because on say o nkura ni bi ni mayo ni bi ho a se fame na aya na edada wo mu se de ba de o e se pen foka o se penyi eni hwe kura no abache aha like obo onya fame ni kakra no se nipa so na no refi say nipa na no ne kasa no ye ne fame no adidi dada ye ni social media makwa na ye ni fame na nam okay aha awo no oya akwa bi a me fan say na ro ne e bi akwa ne nso but so be hia no wonemu said de eduo be ma wo ne said de omo kasa na Kwaku ni ade no ne ma me de penance okay the one now say can na ro na nkofo we Rebecca say devil and I say the one ni as ne ye enyoma ensem fata ne ye sebonsam ha nti wo atwe aben ne sa na obi badwen ze bia ade strong ko bi wo nti na wo atwe aben ne sa oh say ene de tie na Yesu preach on okay na okoba bi nchen wode ne sa ko kan no na aye se jufo se wa afọ no kromo ofo na akonyo na enya me ba na wode ne ko kan oba adwamafo yi but nam so enya me ti wo hu de na o mu ka wo mu ti okay so what you say o se de ya wo se ugina ho na wo sere ne no bre bi be ba e bia wo besu okay se ka enya mesumfo pa de a ana ka ye agidifo de a bible so ama atenefo okay okoba ba de boyefo okay so won say that ntie e bia sankofo na ese e ben wo na nka yetimi kura de nyamese ma wo na nkoma ye namfofo ne de omo kwa asole okay but most na na ehu obi sia ne e pono e be de hwan wo pono hwan ne nkoka nyamese mkire entry no oh ti ana no wo ma ye nhwe ni so no okay won so obi wo ma ubehu na ye wo ma ne bi wo ma bro address kama pa ba we bad sim obi a ya make us what was ya batumi atwa jalabia ba boni bi bia no be kom na ne di wo mu bi
but me penasem because for say we need the kasa no o say na say ma start ni twa yes oh channel which acting so you good what you say if I say obi a you good say na dey e be cry say you pushing the acting side no more na frame we twin na e be cry onya time kwa no be run wa photo shoot okay o say that thing enti no so ye man say when is wade ho e won ho say bia e be drum re bi no nka nude pictures na wotwa no be jai akwa SDA da me SDA ni o SDA ni metu fu say men sha asoma dem fa mba so yeah ato de bla so no on say obedu baby wa bawro because wa hwe agirechire na efa wo na hwe wa wo nua no ma na na omto no mo sha asoma de no efe bo se wo nko a wato mo ase mi ani ba no efe wa bo se obi na bibi na be kan na wa yi asoma de no okay anamo bia oni nipa betu bia no ma ne bre wati ase wo nya nyame na de ne saka obi prekope na nipa na bra bo asesa because de na wo no do so ne mokura no kasa ba kope ama etutu mu ahomode ne yede efri ne mu okay they make us what must it's life they only be na moment ya monam no so onu adamfo bi nam no pepro toto opedansi a na nka wo mpe na so de saa de ntimi hye otu da bi o ma fa otumi ko he pro na bro ha menya half pro to bi nam se ne ye ne su na wona ne ko apena ba ntina ma wadwene bibi okay ti moment ya no obi nante mo ko apena ba no bedu be ontimi nya saa nkosi awie so ba ba ye ma ma chi okay ana no correct ti na normal okay we sugar titi birthday party yeah, you know say you didn't home come kaka you celebrating no what you say I mean you're amazing person me Poleeno what say me about you didn't come I mean obreno ho ase aside me can me na so an so bo so around no but aside that no over here one but bra say Kuba Wood and I say Ghana movie national I in there na mo ye ne say ti se anyame adom de egusu an egusu yi un say adwuma na koye ti se actors na na ye twa bibi okay producers ni dem intimi mbremu omo because for so bia de sika hye bibi nkopem fa so okay one un say producers no I know mo ka sini kofom e decoder na e ba na ma sini kofom okay e ba na ka si etimi de CD room e hyem okay etika wo hwe wo decoder ayi no movie no we so na ka bia wo de cassette ko CD hyem na kwa hwe banana so bi no na bi nim na pen drive I don't know am akofa problem abla ye listen for sisi we producer na de sika ko hyem sisi aboboka okay but basically am no ka sisi gospel musicians nyom launch because ye tape ebo okay tape wo dem bo de wo ka mo okay it is still na see store no e da so ho but move inside no you see ahim for na okoton no okay because the code na age red yellow white no age wo agina chi no so ne TV ya ba akope obu okwa na na ye na be fix man 20 ko tutu samba message okay and na akofa sini ko from back wo hwe sisi ya na na obi aye bibi o social media no so I think that I'm ne obi din komo na ne ade okan ne say ye ni marketing say and I say marketing system na egu nyesi marketing system ni no one dey change one sell nipa no to seed na wo de ko hye hefa okay but obi we ka say ade na ye dwelling on CD pa ye hwe the social media aspect ye ndu ho o network ko e papa he okay opa ko fi okwa abrochi a efie makoma ko say 200 a bet market say mu 195 our wifi wo fi a free wifi na do otu an month dem make what must baga na efie do say na wifi wo catch one I say boy be on no pay internet na akwaje broadband service echi no sebi ekrom kra na ye ka no enso sebi East Legon kra no enye obi na wo wifi wo fi na fa ko ye kuro nketuam enti ye nu ho Ghana obi aseso ena ye kwa ye nu ho ba ye krom e ma say be a chirefo no then you betimi e ma say betimi adwen say ye online platform ama ye airbands but the other side no then you betimi aye dey fix e be pen drive say man na say then you betimi dey fix e ni na ye CD but Ghana no o say untimi fiti obi dey more than best 100 years na dey achichi nukuro dey aye bibi okay obi o ma o so nyina we say GPS 2011 we ko US na GPS ye adwuma bananse na na say na ba Ghana and crying shall anya strong 10 to 11 years asem na me no kan yo because obi na o New York bi ameka say okobia no obo address na shim ana na ye de continue GPS ye adwuma 2000 nti broni chechiri ni kuro na che anya ne efra Ghana ko ye hunu bibi e friend GPS okay be 11 years ago
enti sɛ wo sɛ nipa we bobra na abɛka kyerɛ sɛ ɔne no kɔkɔm ɛyɛ yi a ɛmfa for competing na enti ɛyɛ nkaka sɛ netimi akɔba because ebi wɔ kora wote wo dem phone no kora ne si wo da akyi okay network nyɛ adwuma wo hwɛ ade na twetwa sisi wo kɔ live na twetwa sisi unya quality no so unya quality no me wifi si me fie ɔhun sɛ da nti ɛnso do de bi kora na wo yɛ live kora na ohomete onya ade abezo posting is say na abi wo kwa ade beti no na imposting wi na nko na de make sense Matias etina ayen kakra eka decoder buy abesesem okay etina kese ma decoder no ye de CD room ye de ewom na ke kuta mu kakra nti be do stage bi se de ene ye CCTV po biem okay na mum decoder buy ye bo we no ebedum na bi no na so afiri ho ama sa system ya ye ka ho asemi aba efe ewo ho CD wo ho, but the same time utimi call internet CD wo utimi call internet CD wo efe bedum ebi no oh aye se benya no ha hwede a ada na me kotowe because wo ha yes ye premier movie ewo e bia so TV ewo YouTube ana say social media no so app we so obi ehwe bi efe wo se ahoɔden na sika ne de ma wo app no so no efe wo kɔ ha ho for CD bi mu eye nkaka ka de bi na sesa bi wo pese obi be ya star ya de bob star ho okay wo de obi bata wo tete ate wo pen to star na star na building na anti no obi ko hesta no wahu no enti on ti se bo ma na nya me hu ya mabo all right but say no this obi ase ni nyina akoye YouTube yeah obi etwa bi but ni nyina obi etwa go YouTube Poji eko hama show so Hello FM and then send me to just say ebedru ba bi no YouTube no kra ma dominate wo ho no na few years to come ni nyina ebegu nti yen hwe kwan e be fa so a on na kuta YouTube na I don't know analysis what's in adwen ba na ode kase am so I analysis no dey kan what's like obi etwa bia bibi say go nti ebedru ba bi no ebe funu nkofo nti ebegu on tu fu say omonye ne yie funu de mfunu ya wo yesi yesu wedding koma ma na afon da say de bia no ma me da so bon komo ade tie bia wadamfo kora ne da so de bia won komo amodi sa na siniti o sini ye nipa ho ade enti say your story na say ye twa na wonya good story Poleeno me to say me good director me ma fa at least amonye stars social media no na de wo ma ye fanitin and say interesting YouTube for star ho wanimu YouTube ni star e hear content okay say who good content pe eno a betimi abuild enti de yan say won to for say omunye good story because you see as ankoye social media na hefa na ade ko okay ye good story wo ye good story na de beto a obi ba be hwe sell me ka say na me page so me ye Firehouse o Kwaku Manu TV besinne ye da so bisa Firehouse wow na wajai minyaye but me gidi say say ayi amene fence sugar ne posi twai okay wo de ye hwe de be ye wo I think yeah amazing and what to do and I say ye nyan to do okay ese ne nemanu adidi ne baba say ye de teteni nkofo ana mpacho mo feature no ma hit ohun sa but Saturday play sao sugar oh yeah ye twetwe and remember what you say ba na nyina etwa ye nya good job okay penyi bia wa futu de be ma ya o se nkura na mo ba mo fa story nto ho mo fa script nto de mo ye no na mo nye ni na ma mo nye sa aguro bi na mudi ma mo nye se mudi aguro o so bo mo say YouTube do ndo to bi e be hwe o twa ne bia da bi twa bi ye mani enyina bibi so me ana me twa bibia me pese one see bia kasa kirew okay ti ni pa hwe wasere nyina achi no wasa nya futu asa film okay enye serious ah da bi enti no so utu safu we obi akono the script to a de na be de na e be gu bibi engu hwe okay engu hwe sini de ye be ka se uyi music bobo ana sports NSC untimi nyi free ye dada set no yeah eye me no twetwe nkomo ana wo ka se Agya Koo ye obi a oye legend na e baby kra na ugina chichi na ohwe no Ghana for bebre na omudi a o se oni sin mbiem ene odi aba ana se wa start ye adwuma me Poleeno kra no ko set a o se odi sini e baba sa asem no ho ne se Agya ye panyin to betima aka se odi baba by ho dada like o shemukina o se aboa no konachi na obepema ono opem won side yeah what they say okay aya bi se wo odi baba
back no nkofo bi wo ho ma mu kutakuta mu dada Okay. Omo kite. Ade ni ho kura no na yesi yesa de ba. Okay. On say bibi ti say bi a concert party ni ho kura sisi a o. Okay. On say den hu concert party. Yeah, any ho. Etu ho ayese o obi de ba back. Ye culture center kohwe. Aha. Okay. On the back. Matilda na. If what must say. But we dey e ho. But on godfather. Okay. Where the king. King Kong. King Kong. Okay. On the king of Kong. Okay. What you say Agya Koo. Eti no penyi yesi ni penyi a ye dey. Due. Eti ono dey all back no make Kwaku Manu side in the emi dey. Okay. Because Agya Koo be catch say me maba no ho e wo poka krada. Okay. Say papa mesrew bra. O dey odu o ma frɛ me. We nye sikasem. Wa be ye. Oh, what dey? E be tu car ba be adwuma na ekɔ. Ono o be catch Agya be catch. Konka me bisa say ofre wa obekɔ. Oh, Agya Koo me catch wa ye video ayo ye kingdom okan kura wo me say me kura ma ban ho. Okay. E kura be kan say onye adwuma so bisa so kan bisa da. Yeah, Kingdom FM. Yeah. Fifi Our Kumasi. Our Kumasi. Kumasi there. And I say Angel. I don't pretty. Me am two car. Me am friend nyano. I mean any bon command Mr. Papa person best now. Okay. Me call pokan ye di nkomo Mr. Papa bra. Ye hear game. Wow. Even good player be at me better check out me coach. No correct. Ana me boa. No correct. So ohwebo na Obobi. It was a journey why you see bra penyi ba no. Many as I say omo ye adwuma because adwuma no as omo ja ato ama ye. Okay. As mo nye ye hwem. Dabi, ye ntimi hwe sa. Ye nyina mu. Jamaica pass. It is and then on the I think on the YouTube and I started. Ayi Kingdom ayi Kodie TV GH TV but try no follow German. Kodie Brako Kusimo follow Agya Koo man. Mesremo. Kodie TV. Agya do a godfather. Uta okodu a no in America. Aha, why be? Na Ghana na do the bia. We adwuma na no anhwe yepe na kwa nsem bebre. Agya Koo say abrochi ameka bibia. Okay. Kesi ye ni state to cry. Yam fancy kuma say say be sinkan. Wow. Why be pa? O deserve. Oh, what day? Na di ntina omanpen ko football na ba so bre bi atwam. Hwe sika na Nigeria for koje ebeje ko. True ono so e ka kromi a. True Agya so na ye nyina hwehwe no a na ye nyina ya bebedu ba bi a yadru. Ye hwe me na me hwe Agya Koo movie. Okay. Ni obi a me bon ni din ko tu no se quotation be yes ni Agya Koo. Me se sama no da. Okay. Enu no me se sama no akɔhe. Okay. Poleeno. Enka de nyame ayo. But can me bisa question we am say me hold. Ewu hia jai. Na ewu hia jai. Me ne bigger question kasa ya no say. Obi a won ne bambofo say wo bambofo. Se ma avoid ho. Okay. Tu wi aso tu no obi a obom pai ma. Oh me no aso. Poleeno pa hwe. O de be wade be children so nyunso na say o de hwe. Obi a wo bambofo. Okay. Even say asimo me kasa che badwem ba tama na yesu ano. Ye krom. Okay. Ni e fe be bi say asone ye so. Ye wo man konfo. Okay. Israel for kra no mo wo difo no odi wo mani. Okay. Nipa bia personally we hear obi a oye friend say oye difo powerful be hwe class am. Enti obi a wo be bi obo no ban but me de no masa mo kwa na wo de ya wie kra me sra mo na me nkra mo. All right. I mean a higher party in the answer I didn't come. Yeah. Mako set no so. Na updates bia no me de bebre e wo ha say. Bra or final words na. Oh, bro, nyame hye obi bia wo hwe me. Nyankopɔn ka mo ho. Hwe ho so ye o, enji obi andi. Otamfo mfa duro megu waduanim because wonu so wotan dada nti ba bia wona mpa wo ma ho. Nti do bia tonsa to aduane, aduane so so otamfo nje. Oho a ye ne mobile money se wo ma wo hu se wotan. Na mum so nipa wo ben. Wa ye opian ma wo no, on let me poison. Obi a ye poison bia ye do odo no. Do aduane ma ne di. Ona agini di. Ona agini di. Obi ya be wia no. De o me be wia na ye de akora wo ne nenam. What you say? Ye me ye ni na ho. Ye susu me ye trim ye de. Ase ye jejan ho dodo. One na akora na mkwa we jan ho. Obi be fa no so. Obi be fa no so connect no. Ti Erade mo amo. All right, Erade mo. Bra ku se da se onya amre. Afia, afanade. Afia Kwaku, tro no posi na no subri no nakuma. Na nse yo mo baby hospital bi wa. Twemo boko ha ya. Akuma specialist o papa. Afia ne msro obu am ne mfo no ko. Someone who ni. Akuma specialist hospital. Just say hospital bi a
Juma doctors and nurses near. Agents, me bago, no more to say from. You have been a how, a money burn on home. Mammy, Papa, Minia Bema, Minia Ba, me patcho, Akuma Specialist Hospital, Kumasi, Achuma Panguma, me patcho, se obiho to do na, a Yahona Sesoko, Dallam Bill, Masasi. Fraying, it was 0249 728410. Akuma Specialist Hospital. Healing hands, caring hearts.